intare zasamwe zikomeza kwihaniza igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC mu misozi myinshi itandukanye byaba ari mu misozi Kivu mu Kivu Majyaruguru. Ni imirwano ikomeye yazindutse mu gitondo cya kare kuri uyu wa kane ku itariki ya 6 Gashyantare 2025 mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse biri gutangazwa ko kuri ubu ngubu nyuma y'uko intare za Sarambwe zishyizeho abayobozi by'umwihariko bagomba kuyobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru, FARDC byayibabaje bikomeye, ibyatumye itangira operation yo gushaka uburyo ki yakisubiza ibice yambuwe. Iyi ni page y'amakuru akomeye tugiye kugarukaho mu buryo burambuye, ariko mbere y'uko twakira imboni yacu Bwana Karemba Mabra tubwira uko urugamba ruhagaze, reka tuanze tubabwira inshamake y'uko ibintu bihagaze ndetse nuko urugamba rukomeje kugenda rurwanwa. Ku munsi w'ejo habaye imirwano ikomeye, ni mu gihe kandi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ku itariki ya 6 Gashyantare 2025 mu masaha y'igicuku urusaku rw'amasasu rwakomeje kumvikana mu gace ka Nyabibwe, aho inyeshyamba Z23 zamaze kwigarura uyu mujyi. No mujyi wigaruriwe ku munsi w'ejo ku itariki ya 5 Gashyantare 2025. Nyabibwe ni umujyi ukomeye uherereye muri teritwari ya Karehe, wari umaze kuba wajya mu M23 mu mirwano ikaze yahuje FARDC ndetse M23. Ni mu gihe kandi ingabo z'Uburundi bivuga ko zatikiriye muri iyo operation ku bwinshi, abazarendo benshi barakomeretse. Mu rukerera rwa kare kuri uyu wa kane, ingabo za leta zatangiye igitero gikaze kigamije kwisubiza uyu mujyi, zikaba rero zifasha abarwanyi baturutse muri Sud Kivu ba Mayimayi yitwa Yakutumba, iyobowe n'umugabo Hamuri Yakutumba. Ibiro bikaba bisakozwe itegeko ryatanzwe na General Pacifique Masunzu. Kini gikorwa cyise operation yo kugarura umutekano cyatangiye agana ku isi ya 11 z'igitondo, aho ingabo za leta FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro batangiye gusatira ibice bari baraye bambuwe n'umutwe wa 23. Ahagana ku isi ya 3 za mu gitondo nibwo bitangazwa ndetse byamaze kwemezwa ko benshi mu bakurikiranira hafi ibera muri iki gihugu bakomeje kugenda babona ko FARDC nta bushobozi na buke ifite bwo gukomeza kurwana. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bivugwa ko ihangana rikomeje kugenda rituma abaturage benshi bahasiga ubuzima, kuko FARDC irashinjwa kurasira mu bice bituyemo abaturage. Ni mu gihe rero bivugwa ko M23 yihutiye kwinjira mu mujyi wa Nyabibwe, aho yahanganye n'ingabo za leta mu mirwano yamaze amasaha 6. Ahagana ku isaha 6 z'amanywa ku munsi w'ejo nibwo ingabo za FARDC zatangiye gusubira inyuma, nyuma y'uko zari zimaze kubona ko ibirindiro byabo bikomeje kugenda bisatirwa ndetse bishobora kuza kurangira bamwe tewe ahangaha bakaza kubura uko bahava. Mu rukera rero urwo kuri uyu wa kane, ubuyobozi bukuru bw'ingabo za FARDC bwatangije ko hagomba gutangizwa igitero ndetse na operation Karundura yo kwisubiza ibi bice. Iki gitero kikaba gikomeje kugenda kiba mu gihe abasirikare benshi ba FARDC bakomeje kugenda barambika intwaro bakishyikiriza intare za Sarambwe. Ni mu gihe rero Mayimayi igerageje kuba yagaba igitero iturutse mu bice bikikije Karehe Ihusi. Mu masaha mu gitondo imirwano yari imaze gukara mu misozi yitwa Ruhogo, ahitwa Kayanja, FARDC yageragezaga gusunika M23 kugira ngo isubire inyuma. Ni mu gihe ariko ibingibi byose bikomeje kugenda biba nta musaruro biri gutanga ndetse FARDC ikomeje kugenda yahombera. Ku rundi ruhande M23 nayo iri gukoresha imbunda ziremereye, harimo za machine gun za PKM za mortier 92 mm ndetse na za rokete zo mu bwoko bwa RPG-29. Aya masasu akaba akomeje guteza ibombo bikomeye ingabo za leta FARDC, kuko benshi mu basirikare bakomeje kwagwa ku bwinshi. M23 kandi irimo gukoresha ubuhanga bwo kwirwanaho binyuze mu kurwanira mu misozi, aho abarwanyi bayo batungura ingabo za leta bakagaba ibitero byihuse bagahita bava mu nzira. Iyi miterere y'ubutaka bwa Karehe iri kubafasha rero kuba bakomeza kurwana, ariko ibiri kuba byose nta musaruro biri guha FARDC, kuko ikomeje kugenda itakaza byinshi bikomeye. Kuva imirwano yongeye kubura, abaturage bo muri Nyabibwe, Karehe na Kavumu bakomeje guhunga mu kivungi berekeza mu mujyi wa Bukavu. Ibiro bikaba byateje ikibazo gikomeye, kuko imihanda myinshi yafunzwe kubera imirwano. Amwe mu makuru aravuga ko abaturage barenga 15,000 bamaze kuba bahunga bava mu byabo, ndetse bamwe bakaba bakomeje
kugenda banagwa mu masaso. Ishami rya Croix Rouge muri Karehe ryatangaje ko abagera kuri 40 bamaze kuvurwa nyuma yo gukomereka. Umwe mu bayobozi b'inzego z'ubutabazi wahaye amakuru kinyamakuru Actualité.cd yagize ati ibintu byifashe nabi, M23 turi kwitegura gukomeza igaba ibitero mu bice bya Karehe na Ihusi. FARDC nayo iri kugerageza kwigarurira ibice yambuwe na M23. Kugwangana gukomeye niko gukomeje guteza ibyago bikomeye abaturage. Mu gihe urugamba rukomeje, benshi bibaza niba FARDC izabasha kwisubiza Nyabibwe. Ubusanzwe uyu ni umujyi ufite agaciro gakomeye kuko ari wo murwa mukuru w'ubucuruzi muri Karehe. Niba FARDC itsinzwe, bishobora gutuma M23 ikomeje gukomeza kwagurura ibirindiro byayo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo kirwaneho, ariko M23 nayo iragaragaza ubushobozi bwo gukomeza kwaguka. Ubusanzwe mu bihe byashize FARDC yagiye yigarurira bimwe mu bice, ariko mu hadace kabiri bakongera bakabibambura bitewe n'uko intare zabonaga ko bigomba kuba bizagenzurwa bitewe n'uko bavuga ko batabara abaturage. Ngayo ngukuru reka twakire Karemba Aimable atubwire n'ibindi bitandukanye. Bwana Karemba Aimable, waramutse neza? Irembo mwongeye kuramuka neza. Tudatinze rero Bwana Karemba Aimable, tujyane aho urugamba ruri kubera, turebe uko bihagaze ku musozi wa Ruhogo ndetse na Kayanja mbere ko turi buse kujya za Warikare. Urwango nirikomeje kugenda bigaragara, urugamba rukomeje kugenda rubahurizwa ku rwego rudasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, ari nako icyitwa imirwano idasanzwe neza turangiye ikomeje kwitegura cyane. Yego, ahangaha ndagira ngo umenyeshe yuko nyuma y'uko intare zatarambwe zije kubona yuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gishobora kuba cyategura umugambi karundura wo kugaba igitero simusiga mu misozi yari Karehe. yego, by'umwihariko kwambura intare zatarambwe ibice zimaze gufata byaraminyabimbwe. yego, byatumye igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC umusaza cyari cyateguriye muri iriya misozi hariya hafi na Karehe, muri iriya misozi yegera hariya mu byerekezo bya Kabare, muri iriya byerekezo bigana hafi n'ahitwa za Rwima ndetse n'ahitwa mu misozi ya Kingurube, hariya mu byerekezo bigana hafi neza cyane umanuka muri iriya misozi ya Shabunda, ndetse muri iriya byerekezo bigana hafi neza cyane n'ahitwa Muba. yego. Ibi byatumye igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC imigambi abasirikare benshi cyane, imisaza bashaka gukura muri biriya bice byose. Imisaza ari guturuka ahitwa Ruringururo igakurwa muri biriya bice bya Nyabembe ikaza bice bya Karehe, ikazamurwa kugaba ibitero ku mutwe wa 23 bakazamukira muri byerekezo bya Bunyakiri ndetse n'ahitwa Katana, bakaba bagaba ibitero ku mutwe wa 20 ngo bakore mu nkengero urimo za hafi neza cyane mu bice bya hano muri Karehe. Byaje kuri ikibazo gikomeye kuko intare zatarambwe nyuma yo kubona yuko ziramutse zikomeje gutuza nk'uko zibishaka muri ino minsi zitari gushaka gukusa naho zigaba ibitero karunda ku gisirikare cya Kongo FARDC. Byatumye intare zatarambwe imisozi zari zirimo itandukanye hano hafi muri Nyabibwe ndetse na Nyaruguru ubwayo bongera kugira gutya nabo bazana icyitwa abakomando, aho ziri kwemezwa yuko ubungubu mu cyerekezo intare zatarambwe ziri kwerekezamo by'umwihariko muri byerekezo bya Karehe zaba zamaze no kugera kuri uwo musozi wa Bunyakiri witegeye neza cyane ku kiyaga cya Kivu, aho ziri kuvuga yuko ariho hantu biri kugaragara yuko abarundi bari gushaka gukura umusasa n'ubundi wo kuzanwa muri bice bya Nyabibwe kugira ngo babone uko bagaba ibitero ku mutwe wa 23 mu byerekezo ndetse n'ibice uherereyemo. Yego, kugeza ubu ku bijyanye n'abaturage bahunga, Bwana Karemba Aimable, byo bihagaze gute? Ku bijyanye n'abaturage bahunga, abaturage barimo barava mu biriya bice bya Karehe kuko bibona yuko imirwano ariho iri kwerekeza cyane. Benshi bakigira bakimanukira berekeza ahitwa Uvira muri iriya misozi yegereye ahitwa Kasika, ahitwa Karama no mu misozi yegereye ahitwa Kitamwaruzi, mu misozi yari muri Remera na Sange no mu misozi ya Ngusa, mu misozi ya Miki hafi n'ubundi mu bice bya Uvira niho abaturage ubona yuko bari kwirundira cyane. N'abaturage benshi bari batuye mu bice bya Bukavu nyuma yo kwikanga yuko umutwe wa 23 nawo nyuma yuko waba umaze gukuramo icyitwa Karehe wahita werekeza muri bice bya Bukavu, nubwo uyu mutwe watangaje yuko nta gahunda ufite kwigarura n'umujyi, ariko
abaturage bari kuvuga bati n'ubundi mirwano ko ikomeje kugenda igenda FARDC ishotora umutwe wa 23 niko bituma wigira imbere kandi kuba wakuza igisirikare cyangwa FARDC have sigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amir Rio Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amir Rio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amir Rio Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amir Rio Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amir Rio Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 556. Hamwe na Amir Rio Estate turaheza. Mu basirikare bari muri bice bya Karehe batuntaga ari ibintu bikomeye barabishingira mu bice byinshi mu Petrol y'Igarura byari birimo abasirikare ba FARDC mu mu bice bitandukanye byasubikiye by'abari naho mu bice byari muri Karehe mu byerekezo by'aha muri Shanzo babonye ukuntu abasirikare ba FARDC babakubikiye bakirukanira mu misozi myinshi itandukanye hano mu bice bya Karehe ndetse no mu bindi misozi itandukanye hano ukabona yuko n'ubundi bintu bikomeje kugenda bikomera cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC akaza gakomeye cyane kandi biri kugaragara yuko kineza asaramu zikomeje gukora icyo twagivanze niko n'abasirikare ba FARDC nabo bari kugerageza kwituma bigira inyuma bajya hagati mu baturage ariko bashinga intwaro ariko ukabona yuko n'ubundi nta kintu bitange ku ruhande rwa kino gisirikare n'ubundi biri burangire gutsinda. Yego kubijyanye n'urujya n'uruza rw'abari guturuka muri Sud Kivu by'umwihariko barabambaye imayi bari kuza gutanga ramforo zo bihagaze gute bwana Karembe Mable? Mupango ku ruhande bijyanye n'urujya n'uruza ku barabambaye imayi ndetse n'abandi basirikare batandukanye bafasha FARDC urabona yuko ntabwo twavuga yuko rudahari cyangwa se ntabwo twavuga yuko rutari kuza ariko uburyo riri kuzamo ntabwo ari uburyo twavuga yuko ushobora gutanga umusaruro ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Kubera iki? Kuko uburyo biri gukorwa izi mayimayi nubwo ziri kuzanwa akenshi biri kuvugwa ndetse biranemezwa yuko abasirikare bandi bari gusanga ku mirongo imbere ku rugamba ba FARDC bari gutangara ripoti ku basirikare bandi bakomeye bayoboye ku mirongo imbere ku rugamba muri bice byo muri Sud Kivu bavuga yuko izi mayimayi nta kintu zije gukora kisumbuye ku byo abandi basirikare bari ku mirongo imbere ku rugamba by'umwihariko abakomanda b'abahibu ndetse n'abandi batandukanye bari ku mirongo imbere ku rugamba harimo n'abasirikare b'abarundi rero bigashingirwa bavuga bati rwose nubwo mukomeje kutwohereza abamayimayi nubwo mukomeje kutwohereza abazarendo nta kintu ziri budufashe ku rugamba reka tugire icyo dukora kugira ngo wenda tugerageze kurwana cyangwa guhatana ariko nta kintu kigaragara dushobora kuba twakora kuri umutwe wa 23 kuko mu makuru ari gutangwa n'abasirikare ba FARDC nk'uko nkomeje kubikora hagati mu basirikare ba FARDC bikomeje kuvugwa ndetse no kwemezwa yuko umutwe wa 23 uri korosha icyitwa taktike zo ku mirongo imbere ku rugamba kuri hejuru bitandukanye n'izo FARDC iri gukoresha kandi ukabona yuko abazarendo baraza bafite uburyo bwabo bwo kurwana butari ubwa kinyamwuga. FARDC report special force kaza nayo ifite ubundi buryo bwayo abarundi nabo bakaza bavuga yuko bafite uburyo bwayo bikavuga yuko uko biba byateguwe mbere yuko bataka aho umutwe wa 23 bitandukanye nuko n'ubundi barwana mu bice babagiye kugama ibitero cyangwa se mu bice bagabweho ibitero. Hari hatanzwe gasopo kuri aeroporo do Kavumu. Kini ikigo cyari kiri gukoreshwa mu bijyanye na deployment yo ku rwego rwo hejuru. FARDC yazanaga indege z'intambara ikarasa mu bice bitandukanye by'abaturage. Nyuma ya gasopo yatanzwe byifashe gute kuri ubu ngubu ku mirongo y'imbere? Nyuma ya gasopo yatanzwe muri biriya bice byariya muri Kavumu ahangaha nta kindi kiri kugaragara nta kindi kiri kuvugwa muri biriya bice bya Kavumu. Yego
FRDC rwose cyitwa deployment cyo baragikomeje muri biriya bice bya Kavumu kuko ndakubwira yuko muri biriya bice byegereye Kavumu muri biriya misozi yahitwa Mugenderwa, mu misozi yahitwa Karongi, Kindumbi, Birava, mu misozi yegereye ahitwa Kakondo, mu nkengero neza cyane za kino kibuga cy'indege cya Kavumu. Aha hose FRDC ikomeje kwazana abasirikare mu rwego kugira ngo irebe uburyo kintu bishobora guhurizamo umusanzu ukomeye cyane n'ubundi w'uko bashobora kuba bava muri bino byerekezo bagahagurikira rimwe n'ubundi ngo bakaba bagaba ibitero bikomeye cyane ku mutwe wa M23 ku misozi irimo wegereye ibi bice n'ubundi bigana mu cyerekezo cya Kivu. Ukabona yuko n'ubundi nubwo FRDC ikomeje kugenda isa naho ikindwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko cyitwa indege z'intambara amahelicopters, drone ziri mu bwoko bwa kamikaze ndetse na drone zifashishwa cyane mu buryo bw'ubutasi zikuzanwa muri bino bice by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ayo mapike M21 y'umutwero uvuye ayandi twabonaga yari ari mu mujyi wa Goma yahungishijwe menshi, turi kuyabona azanwa muri bino bice. Akenshi n'impamvu igisirikare cya Kongo kitari gushaka kuva ku izima ni cyitwa amabwiriza ndetse n'amategeko ari guhabwa n'abanyepolitiki ba kino gihugu ndetse n'abasirikare bakomeye bababwira yuko batagomba gusoza ndetse no guhagarara na gatoya ku mirongo y'imbere ku rugamba kandi bagomba kurwana paka. Yego, naho ku birebana n'ibikomeje kugenda bitangazwa ndetse binagaragara ku ruhando mpuzamahanga, bamwe barasaba ko ibiganiro bizakabaye bishyirwa imbere. Haba hari wenda amakuru ahari ko ibiganiro bishobora kuba bishoboka kugeza ubu? Amakuru yinditse ku kijyanye n'ibiganiro bishobora kuba byaba ahangaha ndagira ngo nshinge hagati ku ruhande rwa Tshisekedi Chilombo wanze ibiganiro hagati n'umutwe wa 23, ariko bivuga yuko hari abanyepolitike twakwita nk'inshuti baba bari iruhande rwa Tshisekedi Chilombo babandi atapfa gukanga ngo abwire ibyo ashaka cyangwa afunga uko ashaka. Yego, bakomeje kumubwira yuko M23 yamaze kubatsinda igitego cy'umutwe nyuma y'uko bafatanye ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Sud Kivu. Hagakwiye kuba habaho ibiganiro, ariko bikavugwa ndetse bikemezwa yuko bamwe mu basirikare b'inshuti na Tshisekedi Chilombo abandi twakwita yuko bita ngo batahurira mu nduru cyane muri ino ntambara na Tshisekedi Chilombo ko bakomeje gutsimbara bavuga yuko bazahangana mpaka kandi ngo bazatsinda n'umutwe, aho ubona yuko ibintu bimeze naho ari inzozi muri rusange. Yego, naho ku bijyanye na Warikare ho byifashe gute kugeza ubu? Mu bice bya Warikare muri bya misozi itandukanye ndetse n'abantu nyuma y'uko zatatse ibice biriya Nyamakombora zikataka bya misozi Ikobo ndetse bikanavuga yuko neza tarambe zarenze muri byerekezo bya Setiburayi bakagera muri bya bice bya Pinda bakaharenga bakaba bageze muri bya bice byafatwa ndetse na Bukumbirwa. Biravugwa yuko umugace cyitwa Bukumbirwa intare zatarambwe zagize gute zikakubitira abasirikare basanzwe bazi n'aba FDLR babarizwa muri ano mashyamba ya Warikare nyuma y'uko n'ubundi batsindiwe mu bice byinshi bitandukanye bagahungira muri ano mashyamba. Biri kuvuga ndetse biremezwa yuko intare zatarambwe zabisangiyeyo zigahitana ngo abagera kuri 67 ku ruhande rwa FDLR n'ubundi yari kubarizwa muri ano mashyamba. Naho abarwanyi ba Guido Shimalayi bo bihagaze gute? Ku ruhande rwa General Guido Shimalayi ho ndakubwiza ukuri yuko nta kindi kintu twavuga kidasanzwe kiri kuvugwa, nuko nabo ikiki imyiteguro ndetse no gushaka kugaba ibitero muri iriya misozi yegereye hariya mu rugero by'umwihariko biriya bice bya Rimbongo ndetse no muri biriya bice bigana Migeri, Rambura ndetse n'ahandi hatandukanye mu rwego rwo kugira ngo barebe yuko basenye kiriya gikuta cya M23, ariko ukabona yuko n'ubundi uburyo bari kubitegura n'uburyo bari kubikoramo ondari zatarambwe nazo zikomeje gukaza amapaka y'ibice bigaragara bavuga bati ntawe uzigira abitsimbura mu bice turimo kandi ibi tuzabikora mu buryo bwa kinyamwuga. Yego, ya kane Gashyantare 2025 yabwiye Marema ko atagomba gusebya base wabo. Aha akaba yavugaga se Museveni na Perezida Paul Kagame akunze kwita se wabo kuko Marema yabigarutseho abibasira.
General Muhoozi yagize ati umuvandimwe wanjye Julius Marema ugomba kurekeraho gusebya ba data na ba data wacu, ibyo ni bibi kuri we kandi ntabwo bikenewe na gato, ahubwo wari ukwiye kuza ukavugana natwe. Perezida Cyril Ramaphosa ni umugabo mwiza, nta muntu ukwiye kumusuzugura, turamwubaha cyane, atunze inka z'abanyankore, nta muntu ukwiye kumutuka. Yongero ati kohereza ingabo za Afurika y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibyari bikwiye mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko abavandimwe bacu muri Afurika y'Epfo ntibajya batugisha inama mbere yo gukora ibintu byabo. Imvugo ya Julius Marema yakoresheje yumvikana nk'ishinja abayobozi b'u Rwanda n'aba Uganda kugira uruhare mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Yakomeje ashimangira cyane ko u Rwanda ari rwo ruri gutesha agaciro igisirikare cya Afurika y'Epfo, asaba ko basubira inyuma, bizaba ngombwa bagasubira muri Afurika y'Epfo bagategura gutera u Rwanda. Yagize ati hari ikibazo gikomeye, nta bushobozi dufite, niyo mpamvu ntari kuvuga ngo tugende dutere, ndi kuvuga ngo tuveyo, twongere twishyire hamwe, twongere twitoze, hanyuma niba u Rwanda rufite aho ruhuriye n'ibi ngibi turutere. Ntabwo tuzemera ko u Rwanda rudutegeka, ntabwo tuzemera ko Kagame avugisha Cyril Ramaphosa nk'uko yamuvugishije. Turabizi Cyril Ramaphosa ni umunyantege nke, ariko yabaye perezida w'igihugu cyacu. Marema yavuze ko igisirikare cy'igihugu cyabo cyasebye bitewe n'ibyabereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kuri ubu abasirikare babo bariyo, ibirindiro byabo bigenzurwa na M23, ariyo basaba uruhushya rw'ikintu cyose bagomba gukora, nk'uko Bwana Omar Kurani yabitubwiye mu bihe bitandukanye. Ati tugomba kubanza gukemura ibibazo byawe mbere y'uko ujya gufasha abandi. Igisirikare cya Afurika y'Epfo kuri ubu ntikiri ku murongo. Kuri ubu abasirikare ba Afurika y'Epfo bari baragiye mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo, bamanitse amaboko ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, ndetse kuri ubu bari mu matwara y'uwo mutwe, ndetse abagera kuri 14 byamaze kwemezwa ko baguye ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ibiro ni biri gutangazwa Bwana Omar Kurani bigaragaza uko urugamba ruhagaze. Ndagira ngo ukomeze tubwira n'ibindi by'umwihariko ibikomeje kugenda bigaragara kuri page zandikwa kuri iyi mirwano. Ni ukuvuga ngo rero Bwana Riyo, yego, n'ubundi ngira ngo byakomeje wenda kugenda bigaragara guhera ku munsi w'ejo ndetse n'ejo bundi mu ijoro bw'intare zafarambwe zasoraga yuko zemeye guhagarika imirwano. Yego, ariko ndashaka kukubwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bigendanye n'imitegurire y'amwe mu basirikare kuva kuri eta majoro kurenda ugera ku bari ku rugamba ahangaha, ubwo ndavuga nk'abayoboye urugamba barimo Masunzu, Lieutenant General Masunzu, harimo abakoloneli batandukanye, harimo n'abandi bose bari kwatendinga urugamba. Ndakumenyesha yuko ikigaragara ikintu cyo kuva ku izima Bwana Riyo cyananiranye, ntabwo bava ku izima, barashaka kugaba ibitero bakaraha ubutaka. Yego, mu masaha y'ejo ku mugoroba wa joro igisirikare cya leta Kongo FARDC cyumvikanye n'ubundi kirimo kirarasa hafi hirya cyangwa se wavuga hino wenda ku baturutse hano Goma, hino y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Bavugaga yuko ngo intare zafarangwe bashaka kuzirukanka kugira ngo bazikure mu micuruzire strategike iri hariya, ishobora kuzatuma igihe cyose baba bahagurukije indege ishobora kuba yaraswaho. Yego, ni imirwano no mu by'ukuri bari kugenda bazana mu rwego rwo gushakisha amayira yo kurira n'ubundi bagana Kivu y'Amajyaruguru, dore ko bamwe mu bazalendo batangiye no guca Ruhinga nyuma. Ubwo bakaba hari abari mu misozi itegamiye yewe na za Minova, iyo ngiyo, ariko mu by'ukuri hari n'ubundi mu bice intare zafarangwe zitaherereyemo. Yego, ubwo rero urumva Bwana Riyo turacyafite ikintu cyitwa impungenge zo ku rwego rwo hejuru ku bijyanye n'uko imirwano idashobora kuba yagira gute yahagarara. Mu yandi makuru kandi mu bice bitandukanye
Kivu y'Amajyepfo n'ubundi za Fizi hafi na za Minembwe hose harimo bamwe ari kugenda habera igitero shuma cyane cyane tw'abazalendo cyane cyane bagamije guhungabanya umutekano w'abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko abanyamurenge. Ubu magingo aya ngaya bose barimo baritwa abanyarwanda ngira ngo Bwana Riyo ibintu byabaye ibindi bisigaye ujya kubona ukabona umuntu barebye ku isura barebye imisusire ukajya kumva umuntu ararashwe ukumva umuntu atawe muri yombi arafunzwe bose bavuga ngo ni abanyarwanda. Si na hano gusa kuko na za Kinshasa hose no biragenda biba na Donate ndetse na Nili ziri gukora akazi mbese ntabwo byoroshye. Ubwo rero za Fizi muri bice bya Side Kivu iyo za Minembwe mu bice bya za Mwenge iyo ngiyo ibyo wenda Bwana Omar Shkorani turi buze kubigarukaho mu buryo burambuye. Barashaka kuzitera. Yego turi buze kongera tubigarukeho mu buryo burambuye kuko hano hari ubuhamya twamaze kwakira buri gutangwa n'abaturage. Ahubwo ndagira ngo turebere hamwe ku bijyanye n'amanyanga ari kuvugwa. Uraza kumfasha umbwira uburyo ki wambwiye ko hari ibikoresho FARDC yatangiye kuvuga ko bagiye babazanira ibya pirate. Urambwira uti hari ingofero bazanye ngo ni bulletproof, naho wagira ngo ni ingofero z'aba engineers bagiye gukurikirana ibijyanye n'imyubakire y'amatafari. Bwana Riyo ngira ngo urabizi intare za Sarambwe Alliance Fleuve Congo muri rusange. Yego baherutse kwakira inama y'abanyamakuru. Yego yari yiganjemo cyane rwose na muri Repubulika Iharanira Demokarasi. Ubwo ni ikiganiro ngukosoye mu Kinyarwanda cyane cyane ababarizwa muri za teritwari ya Masisi ndetse na Rucuru n'ababarizwaga hano mu mujyi wa Goma nubwo bamwe bagiye banahunga abo muri Side Kivu n'abandi. Nibo rero bagiye bajya mu bice bitandukanye bagenda basura ibikorwa bagenda basura ahantu abasirikare bagendaga babinara za Sarambwe zigenda zibereka. Barangije babereka ibikoresho byambuwe n'igisirikare cya leta Congo FARDC ndetse hari naho baguye ku bubiko. Nimba nawe warakomeje kugenda ureba hari n'amashusho agiye acicikana y'ibikoresho biri hariya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Yego abo batangazamakuru rero nibo bahise bagenda babibona babona uburyo izo ngofero zari zimeze batangira gukora reklamatio. Birakomeza biragenda birahererekanywa ku mbuga nkoranyambaga ubusesenguzi burakorwa cyane. None rero amakuru dufite nuko byatangiye kugira ngo mu mureta y'amajoro ubwo ba minisitiri ngo bakaba barimo baritana ba mwana ubwo ndavugaga Ikabombo Mwadiavita ndetse na Jean Pierre Bemba akavuga yuko izo yari yaratumije ngo zaje zikaza ari amahoro izindi ahubwo ngo hari icyo ngo hari ibikoresho ngo bitandukanye yari yaratumije noneho ngo byari bitarahagera ariko akavuga ko ngo yabyara originali. Yego ubwo ngo akaba atazi ngo byahindutse bite ariko biravugwa ko abaminisitiri rwose bishobora kuza kuba bibi cyane. Noneho byagera kuri Ikabombo Mwadiavita uherutse kuvuga disikuru y'uko umutekano uhagaze imbere mu gihugu akagenda agaterura amagambo yo muri sikiributi ya filime yacicikanye ku ruhando mpuzamahanga nawe yabaye ikibazo gikomeye cyane ku buryo no muri ibi biganiro biteganyijwe by'inteko Bwana Riyo by'inteko ishinga amategeko. Yego hashobora kuzabamo akavuyo karuta ahubwo na kariya twabonye muri kiriya gihugu cya South Africa kuko n'ubundi biragenda bigarukwaho byo barimo baritana ba mwana abaminisitiri bashinzwe iby'ubukungu bati igihugu muracyoretse. Abaminisitiri bashinzwe ibifite bihuriye n'imibereho myiza ati igihugu murakimaze neza muracyandagaje ndetse n'abaturage barandagaye. Mbese ikigaragara abafite aho bahuriye n'iby'umutekano bashobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane muri iyi nteko igomba guterana. Ni mu gihe kandi n'ubundi hari andi makuru Bwana Omar Shkorani hari kuvugwa andi makuru kuri uyu mugabo Jean Pierre Bemba aho yagize ati ntabwo tuzongera kuba abacakara b'u Rwanda. Uranyemerera ibi nabyo tubigarucyo tubwira abadukurikiye ibyo yatangaje duhite dukomeza no muri page y'amakuru ku bivugwa ku ngabo za MONUSCO.
Minisitiri w'ubwikorezi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakaba ayoboye Minisiteri y'ubwikorezi yitwa Jean Pierre Bemba ku munsi wo kuwa mbere ubwo yarari Kisangani mu murwa mukuru w'intara ya Chopo aho yavugiye imbwirwaruhame ikakaye yibasira u Rwanda na Uganda. Yasabye ko urubyiruko rwitegura intambara. Ibi akaba yarabitangaje ku itariki ya 3 Gashyantare 2025 Kisangani aho yabwiye abaturage ko azi ubushake n'imbaraga zabwo kubutemerera ko umutekano wabo uhungabanywa n'ibihugu bituranyi bibiri. Yagize ati nzi ubushake n'imbaraga z'abaturage ba Chopo, ntabwo tuzemera ko abanyarwanda n'abagande basubukura imvururu hano. Yakomeje ashumuriza abaturage u Rwanda nkuko bisa n'ibyabaye akamenyero mu mvugo z'abanyapolitike ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bageze hose. Asa nk'ukangurira ko bagomba kwitegura kurwana n'u Rwanda. Ati ntabwo tuzongera kuba abacakara b'u Rwanda. Urubyiruko kuva mu myaka 18 mwitegure, muzatozwa ijoro n'amanywa. Nyuma ya perezida azategeka ko babaha intwaro. Ibikabije nyuma y'umunsi umwe guverinoma y'u Rwanda itangaje ko hari ibimenyetso biherutse kugaragara Goma by'umugambi wari warapanzwe n'ihuriro rifasha ubutegetsi bwa Kinshasa, harimo n'abacanshuro bari biteguye kuba baza kurwana bagatangiza intambara mu Rwanda. Ibiro kandi biri gutangazwa mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye igaragaza byinshi ko bikomeje kugenda bigaragara bishobora guhungabanya umutekano. Ni mu gihe kandi hakomeje kugenda hagaragara amakuru agaragaza uburyo ki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu manyanga ndetse ikomeje kugenda ikora n'ibinyuranyije n'amategeko. N'ubundi reka tubihuze n'ibijyanye n'abadepite ndetse tubabwire n'uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura n'uruva gusenya. Amakuru aravuga ko abadepite Afrika y'Epfo batanyuzwe n'ibisobanuro by'umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu General Rudizani Panhwanya wabwiye ko imirambo y'abasirikare b'icyo gihugu baguye mu mirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izavanwayo kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 5 Gashyantare 2025. Byerekana ko ibintu bidashoboka kuko ikibuga cy'indege cya Goma gifunzwe n'inzira bahawe n'u Rwanda bakaba barayanze. Ibi bikabzagarutsweho ku munsi w'ejo ku itariki ya 4 Gashyantare 2025 ubwo Minisitiri w'ingabo wa Afrika y'Epfo Anjia n'umugaba mukuru w'ingabo zabo General Rudizani bari imbere ya komisiyo ifite inshingano mu mutekano n'abahoze mu ngabo ndetse na komisiyo y'ingabo bababwira uko ikibazo cy'umutekano cyifashe mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'imibiro y'abasirikare b'icyo gihugu boherejwe mu butumwa bwa Samidiarasi. Abajijwe igihe imirambo y'abasirikare baherutse kugwa ku rugamba umutwe wa 23 warwanganyemo n'ibiro ry'ingabo za leta bazagarurirwa mbere yuko wigarurira umujyi wa Goma izagezwa mu gihugu cyabo kugira ngo ikingurwe mu cyubahiro. Umugaba mukuru w'ingabo yasubije ko izahagera ku wa gatatu ku itariki ya 5. Ati kijyanye n'ikibajijwe ngo ni ryari tuzabona imirambo y'abacu, ndasubiza mu nteruro imwe, ni ejo. Depite Clare ntiyanyuzwe n'icyo gisubizo, avuga ko umugaba mukuru w'ingabo asa n'uri kubakinisha cyangwa kubabwira ibidashoboka kuko iyo mirambo idashobora kuvigoma abasirikare babo bari kandi ikibuga cy'indege gifunze. NM23 ari ikigenzura. Yagize ati ikibuga cy'indege cya Goma cyarafunzwe, abasirikare ba Afrika y'Epfo ntibashobora kuvigoma. Ibyo ni ukuri. None ni gute tugiye gukuraho imirambo y'abasirikare bacu? Simbizi, ariko General yatubwiye ngo bizaba ejo, tuzaba tureba. Ni mu gihe niho yongereho ko n'u Rwanda rwabahaye uruhushya rwo gukoresha ikibuga cy'indege cyabwo kugira ngo babashe gukura abo basirikare baguye ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko abayobozi babo barabyanze. Ati Perezida Paul Kagame yahaye Afrika y'Epfo uruhushya rwo gukoresha inzira yo mu Rwanda, ariko Afrika y'Epfo ibibona nk'agasuzuguro, ihitamo kudakoresha ayo mahirwe. Nta mashanyarazi ahari mu buruhukiro bw'imirambo batanze, none yatangiye kubora. Ni ishavu ku miryango ndetse no ku gihugu cyacu cyose. Uyu depite wari wariye Karungu yakomeje agira ati moteri yo mu buruhukiro yashizemo amavuta, abakomeretse ntibakiri kubona ubuvuzi. Ikindi gikomeye nuko abasirikare ba Afrika y'Epfo barigoma no mu burasirazuba bwa Kongo bagoswe n'ayo 23 ntabwo bemerewe kugeraho bajya cyangwa kubona ibyo kurya
kandi ibyo koko ni ukuri. Umwaka ushize hari abasirikare 10 bapfuye, uyu mwaka abandi barapfuye. Rero muri rusange mu mezi 6 ashize hamaze gupfa abasirikare 24. Abadepite bagaragaje ko batanyuzwe n'ibisobanuro bahawe n'abayobozi, bavuga ko kohereza abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari bimeze nko kubaroha, kuko amasezerano y'ubutumwa abari bagiyemo uko ari gufasha leta ya Kongo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Abagize inteko nshingamategeko ya Afurika y'Epfo basabye abayobozi barimo Minisitiri w'Ingabo n'Umugaba Mukuru w'Ingabo kwegura, kuko bigaragara ko ntacyo bari gukora mu gihe abasirikare b'icyo gihugu bari mu kaga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Marshal rero ngayo nguko twabonye amashusho agaragaza abasirikare ba MONUSCO bari kwambuka, bari gusakwa n'inzego z'umutekano z'u Rwanda, by'umwihariko Polisi Nationale. Ibi bimeze gute? Aba basirikare ba MONUSCO bagiye mu karuhuko, bataye akazi bakoraga? Amakuru ufite nayahe? Ikigaragara bwana rero nuko ibintu biri diplomatike bitafata hanze mu buryo tubona twese ngo dusobanukirwe ikiri kujya mbere. Yego, ariko icyo nakubwira, hari ibihugu byinshi bibona neza yuko igisubizo cya mbere ari ukuvana ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko ikigaragara bwana ariyo Tshisekedi n'ubuyobozi bwe bakomeje kurambirana, bakomeje kurambira abayobozi. Inama zose bagirwa, imiryango mpuzamahanga iri kuvuga gusaba ibiganiro, ariko nta munsi n'umwe Tshisekedi ajya agaragaza yuko byibura azanagerageza n'umunsi bari mu biganiro. Rero ikigaragara bwana rero bishobora kuba byatangiye gutera uburakari ibihugu bitandukanye bifite ingabo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko by'umwihariko nk'ubu iyi MONUSCO, yego, iyo nta nubwo yari ikiraswaho, ahubwo yafatwaga nk'abatabazi nyine. Intare z'amafaranga zafatana nk'abatabazi, zabagezagaho abasirikare bashatse kumanika amaboko, badashaka kujya mu ntare za Sarambwe, gutyo bafashaga, nibo bafashaga izi ngabo za SADC, ariko hari bamwe batangiye gutaha. Bigaragare rero ko ntabwo ari ukujya gufata akaruhuko bwana, ahubwo ikigaragara hari ibihugu bimwe na bimwe byatangiye gufata umurongo wo gucyura ingabo zabo, kuko izi ngabo zabo mu magingo aya ngaya, yego, usibye no kuba zivugana n'amatelefone, bakavugana n'abayobozi babo, bakavugana na Kinshasa wenda mo gake, ariko ubundi bari hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iby'ibanze badashobora kubibona. Muri Goma niho ndi kuvuga, badashobora kubona kominikasiyo ya kiyobozi nyine. Bigaragara ko ari abasirikare baba bari mu gihugu mu buryo bwemewe, ijwi data bahari mu buryo bwo kwiyeranja. Intare za Sarambwe ntabwo zibitayeho, zihangayikishijwe n'abaturage, zihangayikishijwe n'abasirikare babo. Ngira ngo nimba barabibonye, bakomeje kugenda badeployinga abasirikare benshi cyane mu mujyi wa Goma. Bigaragara yuko ikijyanye n'umutekano ari cyo kibahangayikishije kurusha ibindi byose, ikijyanye n'isuku y'umujyi nicyo kibahangayikishije kurusha ibindi byose. Iyi miryango mpuzamahanga nta masezerano bafitanye yo kuba muri iyi Goma cyangwa yo kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ikigaragara, buri gihugu kiri bugende cyifatira ku bushake bwacyo umwanya bagende bavana ingabo zabo hano, kuko rwose byo ni ibintu bigaragara, ni ibintu byoroshye, kuko harimo amakuru turi kugenda twakira rwose ko n'ingabo za SADC zamarawe n'iza Tanzania bucece ngo barimo baragenda basaba amayira, ariko bo ngo bakaba bashobora kuba baragiye baca Sud Kivu bwana ariyo bagaca mu Burundi. yego. Rero byumvikane yuko buri bihugu hano birimo biragenda bivanamo abantu babo. Ubonye ko Bukavu bavanyeyo abakozi ba MONUSCO ba UN. Rero bumva ibihugu birimo biragenda bivana abantu babo bwana ariyo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byarahindutse mu buryo bugaragara. Yego, bwana Marshal, n'ubundi tukiri mu ntara Kivu y'Amajyepfo, reka tunyuze amaso ku buhamya buri gutangwa n'abaturage ku mirwano ikomeje kubera Ifizi. Ubwo turaza tugana ku musozo, nawe ubwo uraza kutubwira kuzo tutaba twibutse kukubazaho uduhe idonido. Reka rero tuje Ifizi.
ni mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ahakomeje kuvugwa imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za Mai Mai ku bufatanye n'ingabo z'Urundi n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu Burundi. Iyi ni imirwano yatangiye ku cyumweru ikaba yarakajije umurego kugeza mu gitondo cyo kuwa kabiri, aho bivugwa ko ibitero bikomeye byagabwe ku birindiro bya Red Tabara biherereye ahitwa Bibwe no mu bice bikikije icyo gice cyose. Bamwe mu baturage bo muri aka gace baganira n'itangazamakuru bavuga ko ibi bitero byatumye benshi bahunga, abandi bakaba baratakaje ibyabo. Umwe mu baturage mu gace ka Bibwe yagize ati ijoro ryose twumva amasasu atagira ingano ntituryama, abana bacu barimo kurira kuko batumva uko byifashe, tumaze gutakaza byose, amatungo yacu barayasahuye, imyaka yacu barayimaze, ubu turi mu bwoba nta mutekano ukiharangwa. Undi muturage witwa Bahati avuga ko ibitero byaje gitumo bikarangira bamwe mu baturanyi babo bahunze bagana ahitwa Minembwe ndetse na Mikenke. Yagize ati twese twaraye mu ishyamba kubera ko twabonye ingabo z'Urundi na Mai Mai binjira mu mujyi wacu, turasaba amahanga kudufasha kuko ubu tubarababaye cyane. Uretse ubuhungiro ari n'abavuga ko abarwanyi bakoze ibikorwa byo gusahura no gukubita abaturage batashoboye guhunga. Umuturage wo mu bwoko bw'abapfurero we yagize ati bafashe neza zacu inkoko n'amasaka twari twashishirije twari twahinze barayatwaye, ubu rero turi mu nzara ikomeye. Ni mugero amakuru avuga ko ibi bitero byateguwe n'ingabo z'Urundi ku bufatanye na CNPCS cyangwa se umutwe wa kwa General Hamuri Yakutumba bagamije gucyura impunzi z'abarundi bahungiye muri Kongo no gutsinsura umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Bujumbura. Umutwe wa Red Tabara umaze igihe kinini ufite ibirindiro muri Kivu y'Amajyepfo, uvugwa ko uwimukiye ahitwa Rurenge nyuma y'ibitero bikomeye ingabo z'Urundi mu mwaka ushize bagabye ahita Ntobwe muri territoire ya Mwenga. Mu gihe rero bamwe mu bahunze imirwano hari abandi basanzwe ari impunzi z'abarundi bavuga ko bumva bahangayikishijwe n'ibitero bihora muri utu duce. Umugore witwa Mama Jeanne waturutse mu Burundi mu mwaka wa 2015 yagize ati nataye umugabo wanjye ubwo twahungaga imirwano, sinzi aho ari ubu, nari natangiye kubona amahoro hano ariko none nasanze ntaho twakwihisha, turifuza gusubira iwacu ariko ntidushaka gusubira mu kaga. Kuko rero amakuru abitangaza ibitero byinshi bikomeje kugabwa mu masaha ya mu gitondo cyane, aho bivuga ko ingabo z'Urundi n'inyeshyamba za Mai Mai zituruka mu ishyamba zikagota ibirindiro bya Red Tabara. Gusa mu masaha ya saa sita z'amanywa ibintu bigasa naho byongera gusubira mu buryo, ariko abaturage bahungabanye mu buryo bukomeye cyane. Ngaho ngukorera bwana Marsh Korani turagana ku musozo. Niba hari icyo tutibutse kukubwira cyangwa se kukubaza nawe wakitubwira tugasoza amakuru yacu. Iyo turakomeza kugenda tubikusanya wenda mu masaha ari imbere turasubira, ariko ndakubwira ko igisirikare cya leta gikomeje kwikusanya mu buryo butandukanye, cyane cyane mu bice bya Beni, mu bice bya Ituri, mu ntara mbese zikikije ibi bice byagiye bifatwa, uturere dukikije ahangaha bagiye bafite, kandi bakomeje kugenda habamo ikijyanye n'imyitozo, ikijyanye ndetse no kwikusanya mu buryo butandukanye, ari nako bagenda barundirwa ibikoresho. Za kajugujugu zirimo zirarandinga umunsi ku munsi zizana ibikoresho, cyane cyane ibikoresho byo kuzaha urubyiruko, kuko n'amagingo ayangaya Tshisekedi n'abamufasha bose baracyumva yuko ngo urubyiruko rusanzwe rwose rutazi n'ibintu biva naho bigana ngo bashobora kuzabita urufundira cyangwa se abashobora kuzabafasha mu rugamba igihe cyose. Yego bwana Marsh Korani reka dusore zanga tugushimire cyane. Murakoze cyane bwana.